Nā katahia no ngā iwi o te awa o whanganui kia waitohu whakaitanga e anga whakamua ai tā rātou whiriwhiri tahi me te karauna i tā rātou tono tiriti e hāngai pūana ki te awa. Kei te kimi utu te iwi mō ngā rawa i tā haitia e te karauna i ngā tau koehipa. Engari i te ahua nei, e kore rātou e whai i te mana motuhake ki te awa. Kei te heke iho ngā roimata, kei te hoki whakamuri ngā mahara. He tau maharawa te utu ki ngā uri o whanganui e whawhai ana mō te tika. Since 1873, we've been in court against the Crown over a whole range of issues on our river. Ka noho tēnei whakaitanga hei papa mō ngā whakawhiti kōrero i wainga i te karauna me te iwi kia ahu whakamua tā rātou kokoraho tiriti. Ko tā te iwi e hiahia kia whakahoki mai ko te awa. Engari e hara tēnā i runga i te tēpū. That these resources belong to everybody is a nonsense. These resources clearly were tribal resources. In the treaty we were guaranteed that these resources would have been protected in our interests. He tini ngā mate e pīkautia nei e ngā uri mai te tīmatanga o tā rātou whawhai ki roto i ngā kōti. Ko tā Archie Taiarua tētahi i kaha ki te kōkiri i taua whawhai. The really tragic thing is that Archie died before we were able to achieve settlement. And that has had a major impact on our iwi. Kei te whai te iwi i tētahi utu a pūtea. Heoi, kaore te taitara o te awa tapu e whakahokia ki a rātou, no reira he aha kei te toi. Koina ko ngā tika e pāna ki te whakahaere me te tiaki i te wai. We continue to compromise about all of these relationships that we have with the Crown. A te rātou tīmata ai ngā kōrero whiriwhiri tuatahi i wainga i a whanganui iwi me ngā māngai o te karauna. Jasmine Pearson, Te Karere.